Abegyesiibwe bashabira kwejumbira umukorese emikono yabo bitu kutari kutegereza mirimo y'ebishaju etari kuboneka ebireebi. Tubyegeire izooba rumwe kandi na materials ebintu bikora sabune y'omuti ya liquid amashita byona nwabitureteire ebyo ebikozeso nwabituburire. Hope kajinje cyatuyiremu nkoko mushyo kuyayagambire atuyemu ecyo kushanga tine mirimo umuntu wo tine mirimo weshanga wagira omuyamatatu amwe wagira omukwiba Eminyeto honesha birwo butagaye mirimo hamwe no koresa amana ha mirimo yibarabone kunkangwa amana bagata umukoresa emikono yabo kutari kurera engaro. Tugenda tushoma tumanya ngu ebintu by'emikono tubine mugasho turga toshanga za university tuzokwe tuza street tuza futere emikono konka ho pariyo ni hawe kintu cyo kuza street kuza kushabiriza. Aha eshabimbe inirene bingi kumwakunkunda eshitukanyira manya ho Kids Foundation iziri mwakihurire mwamanyire bya gukora Omuganda nkaga bwanyuma y'emirimo yo ma office kugendera kucendera mu ihanga eminyeto kurugo mu district ya Ntungamo eshabira okwejumbira emirimo y'emikono okushaba okukwirwe ya William Kagwisaje ori umuramuzi w'amashomero habwa district ya Ntungamo obwabire nabugana eminyeto yo muri cyo bwerwe Ntobo Town Council mu district ya Ntungamo. Abo kuba numwayango emirimo ebebiro ya white collar jobs ningashi eyo kushitama mu office kuyabire mice haza umuryecho nico ndikubahigira ngo abana mu encouraging okuza omashomero agebye mikono gogo kusigara no shesheni konka ere kurukaza kwa omuntu abuza tunomanya hoki nenki echo kumenya kimikono yekwasa kora. Aha kubuga noku abazire nabo bashabira okushagika abana babo okushoma emirimo y'emikono na mnonga abana babishye ako umwana w'umushyi we yabatashomire nibinje bikumutwara. Tugizire mu challenge y'abana okuruga omashomero batakahereze P7 gasha kwa Richard Nahabwe hamwe na Dan Basibye.